Ashamkaga gukereke tuje kuba twazo mwaka 2022 bitogo takagujiremo abanyadini hariho ebarukushaba okubanza okora waryo nakora buri kintu cyone cyo no ukora cucuka rebeka ngo nosherere bintu ebitashemire mu magara gawe ebyokorire ku mugenzi wawe ebyokorire ku birahanga genda kare omwetise mugarukane eshaheze zurhezi nizo kwetise nesha zo kucuka nesha zo kugarukana abagenzi bitu nesha zo kugarukana rahanga egenshati neyenda munongo kwatanisa neyenda kundana rukundo tujongere mwamani yorwango tugiheho mukama witu watuhangire tumwijuke tugume tusare tugume tumusabe imwe abarabanisibwemo abo mwaka 2021 nimwe hariho ubutumwa obabahereza akuruma rugendo kagira ngo ruhanga wanyencha kare akutegerize ogumuzamo nakwakira ecya kabiri batahi bito abagenzire tuferirwa abantu bingi tubashabire twaza ombanyabutegeki omunyishengero abwambara City North Robert Rukari nagira ngo omwaka 2022 gushima kubagura uyo mwaka ugukongera amana omukora kandi nyenda kuraganisa constituency yanje mbara City North ngo umwaka gutwaza kutandika hati omunamo gundu no kutandika no kureta affordable financing ni nchamya kandi nza kuchikora kandi iki cyo kirabase kutungura abantu ba constituency ahabwo garike nyuma kutube turumu mu myaka ya covid ehingwiye okwatanisa na government ni chikuru omwaka 2022 abo kuba omukwatanisa noho orushango businguzi mugende mugambire ibintu bya government ebyebahire mbugigambire ne bya government ni warete cyawe cywataho mukigambire nka president atakahengu atakarete ngudo umurinko konjeru rikara kazetera ubwo nubwo bembezubi okwerinda covid-19 abo mwaka 2022 nacho cyagambwaho nkeshonga aro mwaba muri kuzahona mukoze sanitizer amuni demba kose mzindaro yagutahamna complete yaguhiya kwasa mugenzi watagusanitize ngere icyo kigwire kandi bakimaye ngo kigwire so buri mwako ari cyashirukana nakora ikikire aho kuba tugambire ukutuma ukora no kwanya abantu na mukama wanyu rahanga hano bakoresha be yagikora kere yagikora ariko yereka itwe nkabase cyurute iwo muri wa TV West ntwendeza mwaka 2022 gukubere ogobusinje kandi gukubere nogomugisha awa TV West ndesenyomo Gideon.